lasa ministro ko anao, niazakazaka fangambarandalana mandeha Bealagna. Niazakazaka izy aho, na mahita fa lagna Bealagna mbara tsaratsara liny, mbara tsara ho ty lalagna mandeha to. Misaotra na, hene tsara beny fa ana magnetsiketsika izy io agny. Tsy atina namary ny Bealagna, tonga eto ana. Ametsika bravo monsieur le ministre fa tegna ampitao amin'ny filoham-pirenena monsieur le ministre. Fa zahay Bealagna manohana anareo fanjakana. Manomboka avy amina lehibenay. Ny olo nitindrenareo atao amin'ny faritra Sofia, tianay jiaby. Are tianay. Are eto Bealagna mbarana monsieur le ministre, tsisy ady politique. Harogna araiky zay jiaby. Profon'izany reto hitana reto vahoaka maro isan-karazany. Tsy hatagna disadisa eto. Tsy hatagna olana raha politika aketo milamy noho ny fitiavanay erery mandreninay. Ampitao amin'ny filoham-pirenena ny filohan'ny fanavozana. Ravoravo zare Bealagna nandiana zany Sofiana taministy. Manarakaraka zany fangatahana tao ko tsy manana baka mangataka. Voalohany bazary tagnatin'ny tagno maromaro monsieur le ministre, monsieur le bénévente, monsieur le préfet mijaly vahoaka aketo amin'ny resaka bazary io. Efa misy tany natokana fanjakana ho bazary taloha, tanivonivo sy nidiran'olo miangavy lela-paladia monsieur le ministre. Tsy tony milazy fa fokon'olo milazy ampidianao amin'ny commune monsieur le ministre. Tombotsoan'olo telo azagnaroana vahoaka maro aby reto aho. Olo telo efitra fa nagnano borna ka anile borna amiasa he jiaby miangavy ne. Faharoa magnaraka zany monsieur le ministre, anao mamosagna ny fananan-tany koragnan-tany mazezeo io. Ny olana le Bealagna tegna mafy. Ny olana le voalohany tsy misotro rano fisotro madia atao an-tambitanagna. Ampitao amin'ny filohan'ny fanavozana fa mila rano fisotro madia ary mendrika isotro rano madia ny vahoakan'ny commune urbaine Bealagna. Ke mangataka zahay ary zahay matoky anareo, vitanareo hagnamia rano fisotro madia ny vahoaka atao amin'ny district'ny Bealagna. Manarakaraka zany mbola mangataka koa zahay monsieur le ministre, ampitao amin'ny filohan'ny fanavozana le tia fampandrosoagna be io, le mavita raha be io, ampiagna goudron tambitanagna e. Mbola tamin'ny andron'ila gouverneur koa tataony koa goudron. Amizike io atsika amin'ny fanjakana mbola maro tany tokony amboariny goudron, miangaviny zahay tohizagna goudron e. Lefa natanareo tohizagna ny goudron eto an-tambitanagna Bealagna. Fiangafiagnanay zay monsieur le ministre. Ampitao amin'ny filohan'ny fanavozana sy lehiben'ny gouvernemanta. Manarakaraka zany rehefa nifandray mantsika rolahy tegna manangolana Bealagna amin'ny resaka tany. Ny raha mampiady zahay dia afosako ananiany. Ny lalagna napetraka makasiky ny fandifesan-tany zay tegna mankasitraka. Fa ny olana ny olo kofa mangataka dia mazava fa ny fanjakana tany jiaby na olo hafa ro kihina manare mpiara-miasa fokony na tsy ny le olo mandeha magnefa mandefa tany. Fandifesan-tany zany teraka problème. Ka dikan'izany alamino hoe ny fandifesan-tany atao amin'ny district'ny Bealagna. Mila eo ben'ny tanàgna, mila eo sefoko-tany, mila eo andaniny sy nankilany zay vao validenareo fangatahana n'olo mangataka. Satria tsy manambola le olo diran'le olo manambola, tsy mahay lalagna, tsy mahay lalagna imbagna diran'olo mahay. Amboamboaro hely lalagna ny fandifesan-tany mo manahirana zay ato zay fozany io ambonin'ny poste i afa bazary mbola namiagna ny lefesin'olo koa ro lasa miteraka korotika boka zay zavatra zay. Za tsy mipory fa minagnana raha mariny mila amboary navory aminahaka dossier-n'olo manana olana jiaby. Fototry ny olana olo mandeha mandrefi tany tsy nihinazy zany fototry ny olana ka dossier jiaby aneky ana ao aminahaka zany profon'izany. Ny tany tsy nile olo rifesin'ny olo miady amin'izay boka famopaka tribunal ny tsara zay manana taratasy amin'ny domaine fo tany mandresy tsy magneky baka le vahoaka mandeha amin'izay ny problème.
Zany le olona ka hoe mirasa lova le gedageda manamanandra miditra amin'ny namana mandeha mitomegny mandrify mitapatapako le olo zany raha mahatonga tany hoa hoe dosie tonga aminahaka asiako fagnamboarana arivo amboatrana ana lehibe ny fananantany ke rerika zay miady tany zahay ato mamokotra vary fo varinela ny miady tany tokony mbo hividy tomobily hagnatraminy fatomjoalajoala fa lany miady tany anatonga haivana zahay io chef de raison fa teto nandaminy anase havy koa hety le raha fô hilaminy manarakaraka zay festival vary miakatra nagnantsofagna atsika keto isoragna anao isaka nagnano izy toy anambola tsary tsy avy anazeo heky mafy fivoriagnanareo Tananarivo any tonga fo anano ny fitiavana belagna zahay ampitao amin'ny tompony andraikitra mahakasiky ny famboliana manana vina zany zahay hagnafoana fagnafarana vary avy any ivelany fa zahay atao belagnana hamatsy vary olo jiaby magnareo Madagasikara vatsina vary zareo so zany raha ta afahanay magnano zany amin'ny fitaovana ireo tantsaha amin'ny azeziky ireo tantsaha amin'ny fiovanana ireo tantsaha vitanay zany mbola maro ny tany manjary vary fa no tsy vitany barazy tsisy lakandrano dia tsisy vary raha ampianare zahay amin'izay resaka barazy zay dia hitombo ny vokabary ato amin'ny distrikty Belanana araleo re mandany vola aminay Belanana toy zay mandany vola magnano Pakistan any mampanjary vazaha fa manjary misy le ministra mbo zamegna vola eky fa voka ny Belanana fa tsy io zay amatsy Madagasikara manontolo efa mindriky manjary zay atao amin'ny distrikty Belanana hafitra mitomboagna re zay hentonare mandeha monsieur le président hento amin'ny tompony andraikitra mahakasiky zany hento amin'ny lehiben'ny gouvernemanta anareo député atovinare lalagna mafimafy magnampizay Belanana tô lalagna mampifandray commune jiaby reo ilainay voamboatra agnaboahana vary maratra vidim-bary satria nagnino tsy afaka lalagna moahana raha io ke matoky anare zahay magnantegna anare zahay fa vognogno zany zay atao amin'ny commune urbaine Belanana zay atao amin'ny district Belanana hiara iasa hiara entagna aminare fanjakana ary zahay tsy maintsy manohagna anareo igny ny koragna